Kalau ada bajet untuk PC gaming mid-high, jangan beli dulu. Tengok build ni. Ini custom PC yang kita build khas untuk gaming, streaming dan kerja berat. Kita guna prosesor Intel Core i5 14400, 10 core, 16 threads. Gaming dan editing memang smooth. Cooling pula, air cooler 8 heat pipe ARGB. Nampak padu, suhu pun kekal sejuk. Motherboard Asus B760M-AYW Pro, Wi-Fi, siap Wi-Fi built-in. Kita bagi terus 32GB RAM DDR5. Multitasking memang tak ada masalah. Storage 1TB NVMe SSD. Boot Windows laju, loading game pun cepat. Graphic card pula MSI GeForce RTX 5060 guna 8GB VRAM. Game AAA dan eSports semua boleh layan. Semua ni dipasang dalam casing Segotep Lumi 3 TARGB Full RGB. Kalau nak custom PC macam ni, boleh datang terus ke Pokiatech.